Bizim Makedonya ile tarihi ve kültürel köklü ilişkilerimiz var. Ние со Македонија имаме многу културни и етнички заедни точки. Dolayısıyla Makedonya ve çevre ülkelerle Во овој случај Македонија и околните други држави, başta sağlık olmak üzere на почетокот здравствен аспект, her konuda ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. од секој аспект сакаме нашите врски да ги задржиме. O bölgelerden, Balkanik country dediğimiz ülkelerden Од тие çok sayıda hasta bize müracaat ediyor. од тој регион, Турција. Балкански регион, имаме многу пациенти што доаѓаат кај нас, кај нашата болница. Bunlar arasında çocuk kalp hastaları özellikle bir yer teşkil ediyor. Особено од ова детски кардиолошки случаеви многу ни доаѓаат. O nedenle çocuk kardiyolojisi, çocuk kalp hastalıkları ve kalp cerrahisi konusunda Во овој случај детска васкуларни и кардиолошките случаи Acıbadem Sistina Hastanesi'nde çocuk kalp sağlığı ile ilgili çalışmalarımızın başlatılması gerektiğini hissettik. Во овој случај ние осетивме дека има потреба во Македонија да се отвори ваква бранша за детска кардиоваскуларна хирургија. Bizim Acıbadem Sistina Hastanemiz her bakımdan çok iyi organize edilmiş, çok iyi donatılmış bir hastane. Нашата Аџибадем Систина болница што е во Македонија е многу добро опремена од овој аспект. Orada erişkin kardiyoloji ve kalp cerrahisi ile ilgili çok üst düzeyde, çok başarılı çalışmalar yapılıyor. Таму во таа болница кардиоваскуларна хирургија за возрастни има многу добро опремена и многу добри дела прават. Yakın zamanda çocuk kalp sağlığı, çocuk kardiyolojisi ve kalp cerrahisi ile ilgili de ihtiyaçlar yoğunlaştı. Во близок период сега, исто за детско-васкуларна, кардиоваскуларна хирургија, исто сакаме нешто да се направи. Bu nedenle Acıbadem Sistina Hastanesi'nde çocuk kardiyolojisi ve kalp cerrahisi ile ilgili çalışmaları hızlandırdık. Во ваков случај ние во Аџибадем Систина го убрзавме тој процес за да се направи детска кардиоваскуларна хирургија. Бројот на Което колкав број на доктори, колкав тими, дали се само доктори или ќе има и други лица во тимот, што ќе биде понуден на располагање на болницата Систина за соработка? Buradaki doktor kadrosunu merak ediyorlar. Doktor kadrosundan kimler olacak, kaç kişi olacaklar, onlara dair biraz bilgi almak istiyoruz. Şu anda orada bütün kardiyoloji ve kalp cerrahisi, çocuk kardiyolojisi ve kalp cerrahisi hizmetlerinin oradaki personel tarafından, oradaki doktorlar, hemşireler, teknisyenler tarafından yürütülmesini öngörüyoruz. Сега за сега ние планираме да биде таму што се лекарите за кардиоваскуларна, сестрите, лекарите и тимот што се составува, тој да продолжи истиот тим на детската кардиоваскуларна хирургија. İlk aşamada biz buradan çocuk kardiyoloğu, kalp cerrahları, uzmanlaşmış hemşireler, perfüzyonist dediğimiz akciğer kalp makinesini çalıştıran ekip, yoğun bakım hemşireleri ve teknisyenleri, anestezi uzmanı ve teknisyenleri ile oraya destek veriyoruz. Ние сега за сега ќе продолжиме да даваме поддршка со хирурзи, обучени сестри, перфузионист, техничари за нив
и сите други останати медицински лица што имаат, мислам што има потреба за поддршка на тамошните лекари. Geçtiğimiz 2 hafta önce orada 2 kalp ameliyatı, önemli 2 açık kalp ameliyatı yaptık. Пред 2 недели таму во Македонија големи 2 операции направивме на отворено срце. Yine bu haftada yine 2 kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Исто и оваа недела имавме 2 операции на отворено срце. Ќе продолжат докторите од овде да патуваат во Скопје за да помагаат? Bundan sonra da devam edecek mi doktorlar? Orada Gitmeye. Orada çocuk kalp cerrahisi konusunda ve kardiyolojisi konusunda uzmanlar var zaten. Onlarla işbirliği yapıyoruz. Ameliyatları onlar gerçekleştiriyor. Biz destekliyoruz. Таму моментално има лекари што се специјалисти во оваа струка. Ние само као поддршка, као поддршка таму им служиме. Токму тоа е прашањето. Колку луѓе од оваа болница ќе бидат поддршка на болницата во Скопје? Ако се работи за доктори, нели, колку е искуството на докторите во... Tam olarak kaç kişi destek vereceğini merak ediyorlar. Buradan şu aşamada 10 kadar personel, kalp cerrahı, kardiyolog, anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni, perfüzyonist, yoğun bakım hemşireleriyle destek veriyoruz. Сега за сега околу 10 души во екипата имаме што доаѓаат на поддршка во Македонија. Анестезиолог, хирург, сестра обучена за тоа, перфузионист и Yoğun bakım hemşireleri, сестра за интензивна нега. И колкаво е нивното искуство во областа во која што работат кардиохирургија? Onların tecrübesi ne kadarlık bu? Buradan destek veren arkadaşlarımızın kardiyolog ve kalp cerrahı olarak 20 yıldan fazla tecrübesi var. Тие што доаѓаат на поддршка во Македонија, лекарите и сестрите и целиот тим имаат околу 20 годишно искуство. Bizim biliyorsunuz Acıbadem Kalp Sağlığı Merkezi'nin, Acıbadem Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi'nin 15.000'den fazla hasta ameliyat tecrübesi olan bir ekibi var. Bu hastalardan yaklaşık 5.000'e yakını bize çevre ülkelerden, Türkiye'nin etrafındaki ülkelerden refere edilmiş hastalardır. Во Турција што се наоѓа организацијата за детска кардиохирургија, имаме околу 15.000 вакви случаеви операции, срчени операции и имам исто така многу дел од околните држави на Турција, пациенти што многу доаѓаат. Acıbadem Çocuk Kalp Merkezi'nin hem Türkiye için hem de çevre ülkeler için Balkan ülkeleri, Kuzey Afrika, Mısır, Suriye, Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Irak, Rusya hatta buralardan hasta kabul etmektedir. Buralar için sadece Türkiye için değil, buralar için de çevre ülkeler için de bir referans merkezidir. Acıbadem Çocuk Kalp Merkezi İstanbul'daki. Acıbadem детска кардиохирургија не само во Турција, туку и во Азербајџан, Русија, арапските држави и другите источни исто држави на што се наоѓаат, им нудиме услуга за кардиоваскуларна. Веќе има најави дека детската кардиохирургија во Скопска Сестина планирате да стане регионален центар. Како ќе стане регионален центар болницата во Скопје? Makedonya'daki çocuk kardiyохirurjisinin
bölgesinin merkez olacağını söylüyorsunuz. Onu Evet. peki nasıl olacak? Az önce söylediğim gibi Acıbadem, Üsküp'teki Acıbadem Sistina Hastanesi çok iyi donatılmış, çok iyi organize edilmiş bir merkez. Kalp cerrahisi, erişkin kalp cerrahisi ve kardiyolojisi orada çok iyi çalışıyor zaten. Biz de o bölge için Acıbadem Sistina'yı çocuk kalp sağlığı içinde bir referans merkezi haline getireceğiz. Како што знаете, Аџибадем Систина кардиоваска хирургија, таму многу добро опремена болница е, многу апарати има, многу добри обучени лекари и сестри што работат таму имаме и тоа ќе биде добар референс за нас за да биде регионалниот центар. Колку операции годишно прави оваа болница овде што ќе дава поддршката на Скопје? Yılda ne kadar ameliyat yapıyor Acıbadem burada? İstanbul'da? Burada yılda 600'den fazla çocuk kalp ameliyatı gerçekleştirilmektedir. İstanbul'daki çocuk kalp cerrahisi, kalp merkezinde. Само во Истанбул вика околу 600 годишно 600 операции се прават. Колкава е ставката на смртност? Ölüm vakaları ne kadar? Başarı oranı %95'ten fazladır. Başarı oranı %95'ten fazladır. Успевот bu- над 95%. Bu oran Avrupa Congenital Database dediğimiz takip sisteminin ortalama oranlarının çok altındadır. Ова е Çok üstündedir, pardon. на европско ниво овој процент е многу висок. Кои се најчистите хируршки захвати што во оваа болница се изведуваат на деца? Çocuklar üzerinde bu hastanede en çok hangi cerrahi işlemler yapılmaktadır? Çocuklarda görülen kalp anomalilerinin 200'den fazla çeşidi var. На детското срце може да се видат над 200 аномалии што може да има. Bunlar karıncıklar arasında delikler, kulakçıklar arasında delikler, kalp kapaklarını ilgilendiren patolojiler, kalbe dönen ve kalpten çıkan büyük damarların anomalileri veya bunların kombinasyonları. Ова може да биде срцени проблеми со вени, васкуларните проблеми да бидат, може да бидат со долниот дел комора, горниот дел, зависи, значи има 200 врсти на болести што може да испаднат. Кои се најчистите што они ги оперираат овде? Peki en sık olanları hangisi sizin? Evet, bu ameliyatınız? hastalardan 1/3 yeni doğan döneminde, doğar doğmaz ilk 1 ay içerisinde tedavi ve ameliyatlara ihtiyaç gösterir. Во овој случај, 1/3 од пациентите што доаѓаат од раѓање имаат проблеми со срцето и повеќето се пациенти што доаѓаат од раѓање. Eğer ilk birkaç gün veya 1 ay içerisinde müdahale edilmezse bu hastalara gerekli tedavi ve ameliyatlar yapılmazsa bu hastaların büyük bir çoğunluğu hayatını kaybetmektedir. Во овој случај на пациенти првите 3 месеци од раѓањето, ако не им се направи операција, ако нешто не се направи, во тој случај тие пациенти 90% умираат. Bu doğumsal kalp hastalıkları içerisinde bizim her türlü anomaliye tıbbi ve cerrahi tedavi sunma imkanımız var. Во овој случај на проблеми на срце од раѓање што им се случуваат на децата, вика, ние имаме многу добро обучен тим и добри апарати за нивното здравје. Yeni doğan bebeklerden her yaştaki çocuğa kadar her türlü anomali bizim ilgi alanımız ve çalışma alanımızdır. Од новороденче па до поголемата возраст на децата имаме секакви апарати и добро обучен тим за нив.
Yeni doğan bebeklerde en sık karşılaşılan büyük damarların transpozisyonu. Во новороденчињата највеќе што може да се сретнеме е проблеми со vaskülarните problemi со срцето. Bunu kesiyorsunuz tabii bu arayı da. Kesecekler şüphesiz de. No problem. Okay, thank you. Evet, arteriye bizim ilgi alanımız ve uygulamakta olduğumuz kalp cerrahisi uygulamaları, arteriyel switch ameliyatları. Ние повеќе во овој случај артеријал свич захват имаме. Fallotetrolojisi tamirleri, fallotetrolojisi tamirleri, Фалиотетроист поправки на ни, fontan ameliyatları, фонтални операции, ROS prosedürü, РОС процедура, atrioventriküler septal defekt ameliyatları, аптиовектал. atrioventriküler septal defekt Кои ameliyatları. се најтешките операции на срце кај деца што до сега ги направиле? Нека издвои неколку. Şimdiye kadar çocuklarda yapılan en zor ameliyatlar hangileri? Yeni doğan bebeklerde görülen anomalilerin bir kısmı çok kompleks anomalilerdir. Bunlarda kalp kapaklarını, kalbin arasındaki delikleri, kalpten çıkan büyük damarları ilgilendirir bu anomaliler. Во овој случај вика најтешките и најкомплексните операции ги правиме во новороденчињата, вика нивните истоваскуларни проблеми, проблеми со дупки во срцето, родени значи со дупки во срцето, во тој случај. Bunlarda yapılacak olan tam düzeltme ameliyatları, Нивните направени она тотално да се исправат. kompleks ameliyatlardır. Овие се најкомплексирани. Ayrıca reoperasyonlar bazen güçlük arz edebilir. Некогаш и реоперации, значи одново направени операции може да предпостават проблем за нас. Bazen ikinci defa, üçüncü defa, dördüncü defa reoperasyon yaptığımız hastalar var. Во некој случај 3, 4 до 5 пати имаме исто така направена операција. Çevre ülkelerde yapılamayan bazı ameliyatların burada yapılmak üzere gönderildiğini ve bunların %30'unun böyle reoperasyonları teşkil ettiğini söylemeliyim. Во овој случај и не само во Турција и во околните држави што не можат да се направат некои одново операции, реоперации, тие тука ги правиме. Дали сега по воспоставување на соработката со Систина и овие најтешки операции ќе се извршуваат во Скопје или сепак има потреба да се препраќаат деца овде во Турција? Sistina hastanesiyle yapılan bağda Makedonya'da da bu ameliyatlar, bu kompleks ameliyatlar yapabilecek mi veya bu durumlarda Türkiye'ye mi yönlendirme olacak? Biz Sistina Hastanesi'nde bütün ameliyatların yapılabilmesini öngörüyoruz ve ona göre hazırlıkların yapılmasını yürütüyoruz. Ancak ilk aşamada, isterseniz bunu siz söyleyin bu kısmını. Evet. Ние планираме и во исто во Систина Аџибадем да ги правиме истите операции, тешките операции што ги правиме тука, се спремаме и тие таму да ги правиме. Amacımız Acıbadem Sistina Hastanesi'nin kendi başına orada bir referans merkezi olmasıdır. Нашата цел е Систина Аџибадем да биде регионален центар во Македонија. Bu bir zaman alacaktır. Ова малку време ќе одземе додека вака да биде. Başlangıçta çok acil ve çok karmaşık ameliyatların mümkünse buraya, İstanbul'daki merkeze mümkünse gelebilmeleri sağlanabiliyorsa burada yapılabilir. За почеток, многу хитните случаи и многу комплексните операции, тука ќе ги
праќаме во Турција тука да се направат, али за после понатаму планираме и таму истото да се продолжи. Од досегашното искуство, кој може да врши операции на срце кај деца? Дали само детски кардиохирурзи или кардиохирурзи што оперираат возрастни може тоа да го прават? Sizin tecrübelerinize göre çocukları ameliyatını sadece çocuk kardiyохirurgu mu yapabilir veya yetişkin kardiyologu da yapabilir mi? Çocuk kalp cerrahisi bir üst uzmanlık alanıdır. Детската кардиохирургија е многу специфична гранка. Türkiye'de çocuk kalp cerrahisi uzmanı olabilmek için normal erişkin kalp cerrahisi uzmanlığından sonra 3 yıl bir ihtisas yapmak gerekiyor. Во Турција, покрај кардиоваскуларна хирургија завршен доктор, треба плюс 3 години да специјализира за детски кардиохирург да постане. Çocuk kalp cerrahisi ve kardiyolojisi bir ayrı üst uzmanlık alanıdır. Ve uzun dönem tecrübe ve bilgi birikimi gerektirir. Dolayısıyla erişkin kalp cerrahları tarafından yapılan bir uygulama değildir. Детската кардиохирургија, кардиологот треба да има многу долгогодишно искуство и да биде обучен за ова вика, така да вика, за детските операции возрастен kardiohirurg ne sme тоа да го. Dünyanın her tarafında da gelişmiş Batı ülkelerinde de çocuk kardiyolojisi ve kalp cerrahisi bir üst uzmanlık alanı olarak yürütülmektedir. И во Европа и во цел свет детската кардиохирургија тоа е еден плюс специјалист треба за тоа да се биде. Имам само уште едно прашање, како функционира детската кардиохирургија во болниците на Аџибаден во Турција? И тоа мислам дека и целта на прашањето е и како воопшто функционира, дали треба да биде, дали функционираат како специјализирани болници или е дел од клиничка болница во која се лечат и други болести. Kardiyovasküler, çocuk kardiyolojisi olan bölümler ayrı bir hastane olarak mı Türkiye'de geçiyor veya diğer bütün bölümlerin bulunduğu hastanelerin içerisinde mi yer almaktadır? Kalp cerrahisi merkezleri şu anda kalp cerrahisi merkezleri içerisinde yer almaktadır. Türkiye'de. Evet. Сега во Турција само во детски кардиоваскуларниот одел се наоѓаат. Ama çocuk kardiyolojisi ve kalp cerrahisini ayrı çalışma grupları yürütmektedir. Али тие кардиоваскуларните делови само обучен тим ги следат. Ги запознавте колегите ваши во Македонија, дали сметате дека ги исполнуваат критериумите на Турција за детски кардиохирурзи? Makedonya'daki diğer doktorlarla da tanıştınız. Peki onlar sizce bu kriterleri dolduruyorlar mı yani? Karşılıyorlar mı? Orada yeni bir yapılanma oluşturuluyor. Bu kriterlere uygun arkadaşlarımız görev yapacaktır. Таму сега нов тим ќе створиме и тој тим ќе ги има сите критериуми што треба да има еден лекар. Благодарам. Teşekkür ederim.